Uba Balajit Rani MDC Nongpo Working President Kaseng Sanhima Sima United Democratic Party ulapan scam mi kinongkit kambat gitu khot jangka UDP Youth Wing Riboy District haka hendriu tarik unno pra ban penkre bat ban train na banta ke election arhajar arphulai kini kilong kinongkit kam jangka UDP Youth Wing President ba Rojesh Lapang, Working President ba Juban Swer, Vice President ba Prosper Dorphang, General Secretary Rahul Makri, Assistant Secretary Samla Switi Maupnyang, Shanlang Ronghang, Badba Robinson Omba. Lapan skemi ki Samla ki bana keleng joka ribhoy kum ki dikhat ba pura joka UDP ribhoy Youth Wing. Hakani ka singila dan lang uba Tirot Singh Suchang, Joint Secretary State Youth Wing, ba Richard Siem, President Shillong City Youth Wing, ba RR Makdo, Senior Advisor UDP ribhoy, Sunshine Makri, bat kiri rang ba bat kisama jangka nega district. Jongka Riboy District UDP Youth Wing akan ikapor ngayon hangni nagalian Jongka Riboy District Parents Body kum Working President Jongka Riboy District ngasim ikan ikabenta ban penskam yapi way to way nadu President Secretary but kinongkit kam baro ki estate member baro Jong Youth Wing banadu matagasngi kan riu tarik jong benai Disember arajar arpuan la itu ibi bakide kinongkit kam ki bapura jong ka Riboy District UDP Youth Wing banang ni sakman bapin nang treasure hem nagabenta banang kentiu banang penkhlain ya ka party UDP ke jongi hapo jong ka Riboy District kami tu ibabon nabi ngakwa ban bahai gani wanit bakla mentang kesini bakam day kajing jit kerdan kadai kajing jit nong kit kam habang yung begin jit yung presiden mo uban kit kambundo ngijit yung secretary uban kit kambundo nang tapat kidan sa ki executive members kiban ay kiti kamon kiti kadiyang banyajit na bakla ni soto bakla banyajit kerdan lawa ngai ba Jeff menungong subenang awan na krem keli kerdan jungingong shanoy ba Jeff maka kerdan kawan adil lada kong shano presiden shano sekretari la bakla ka jingi tray barong tadai na takadaw kong shay ka jingmut ka jonghi mamenta ka singi ka jingi jib ya kinong yakit kinong yaba kinong yatray ya nakam joka party mday ba jib kerdan ka Joyce Meyer gawin ni kinong yalak ka bakraw kong kumne as long as people are involved nothing is perfect balingong ikata anda habalan jit ikinong kitkam ngidon lagi jong jinglong kijong haka chike tray ngin siya tungko habaya tray tungko tangtong tray ubo syok mabju ya tungko hawang sing ini tray lang ni barok ini penbet syuki ngin ya tungko kalau natural kunta haki pos mo pher kadai ka kamram jo phi ba phin lang pian ngi sakman ba phin lang kum kita kirishot ba phin yo kata kile namar ba ya ka yun kumbangan supportive ba imat kadang day ka sin ka baningkong lanang ang bakla banginyo ini ka General Council ka baningkong nado uslem khatindai spa khandai pinyo ila form ini ka party UDP kumbala kren ima menen ba aran makdo ilawan ka APSLC nang ta HPU ban ila form ka party UDP ka bapura haka khaloi tere usap tumbar khatindai spa khandai pinyo bala nang makla nalo betul kapor hadian bang ilayat bon teli election nalo ki khatundai spa khandai pra arhajar lai arhajar pra arhajar khalai arhajar pra ngimpat yo banlong kani ka General Council jong ka Youth Wing kumbang ilong menta kandai kasgi usah kerbau menta kasgi ha kamai dei bat kani menta dengarung masno banai ka jingkit bok keryang ifi ki samla ki baladan menta ngasi ba pinlong kita kisamla kiban pensa dikemau om tang ya ka district berapoi mulai ka state hi borokoi ba kane ka si al-Husan Slam mau jam ba ngilayat di ngilayo konform ya ka body